खुलुमखा चुमी टीवी नाय तंगनाय जत खापानि ताखुते बुखुकसं हायना रंगना लामसो जिनि चुमी टीवी नि आथुकिरिनि पान्डाव आव खापानि ताखुते बुखुकसं जों तिनि बेलायनो खा तंथकजाक खा सारांजाक तामने हिंके जिनि त्रिपुरा हास्तेनि आबहाय खरकसा आथुकिरि बाय तिनिनि ओ आथुकिरि पान्डा जों ककलाम सालायनाय बिनि मुंबायनो बिनि सिनिमुं जत दफानि लुकुरकनो सायमानो जिनि त्रिपुरा हास्तेव सिमिया बाराथा कतरबो बिनि कायसा सिनिमुं तंगो बरक बिनि रचामुं खनाङै एबा खबा बिनि टकेरक नुगैनो जों आबहाय गोबां बरक दङो जिनि त्रिपुरासा मिउजिक रकना हामजाखा बिनि रचामुं खनाङैनो एबा खबा ताबुकसक जरातिफानो बिनि ओ रचामुं रकना लुकुरक हामजागैनो दङो जाजागैनो दङो आव खापानि ताखते बुखुसं आसु कक लगरिया कानायनो तिनिनि ओ पान्डा जों चेंसिनाय जिनि पान्डाव नारवायै फायमानजाक जों बेलायनो खा तंथकजाक जिनि बुखुकनो मालाय जिनि बुखुक पारमिता रियां इनका बुखुकनो पुइलावनो लामसो जिनि आथुकिरिनि पान्डाव हामबाय बेलायखनो आनन्दनि अमहाय तंथथकते नायथथक शो रिंमानि बागै इनका पुइलावनो निनि थाने जे सुंमुं जों सानाय जे नों आसा कुदुंमा जरारमै ओ म्यूजिक बार चामुंनि हापार म्यूजिक वीडियो फाना हिंदी बा टके फाना हिंदी आबहाय करंजाक नों आबहाय लाइनो इनका बो बिसिनिसिमि बा बो जरानिसिमि नों आबहाय प्रोफेशनल फायका आबा जनो जरि रोजाब माने हिंगे तो जतनो जानि पर्सनल लाइफ हायनो रोजाब लायो हेदा जों जराय फुरको बाहायनो रोजाबो हायफनो रेकर्डिंग खालायमानि हिंगे आं 2006 आव खालायखा आफ्टरनि सिमी स्टार्ट खालायखा ता इनका नों आसु कुदुंमा जरारमै ताबुकबो ओ ककब्र म्यूजिक वीडियो रचामुंनि हापार बाय करंगिनो तंख इनका खरकसा बुरैयङै विशेष खालाव कोंना सानाय खरकसा बुरैयङै आबहाय लाइनो टिकी तंनानि बुसुक जराति टाप निनि बागै आमा बेलायखे सागायके टफ न जों बुरै रकनो हिंके जिनि पेरेंट्स रक स्पेशली इनसिक्योर रंग जागो के बरकनो न माने स्ट्रिक्टली वाइसा वाइसा ताथांदि आमते हेरके आनो बहायनो जेफ्रु आं हाय स्टार्ट अंखा किसा मिसा यस बै हायके न वाइसा परमिशन mang manao ta nok ni permission manao के आमा बथांगो बाबा बथांगो हायता स्टूडियो रेकॉर्डिंग जेफ्रु प्रोग्राम रकंगो बाय चांस बरक थांगै मानलि अंखांगे ताबो जिनि जे प्रोग्राम नि मैनेजमेंट खालायनाय रनो फानो अकरा जाकरा रनो बारजारै रव नायकलिति दि रव हिंके ताबो बाक जतो पेरेंट्स तो अमसके न नायकल तंनानि जरा करि फानो गै मानो सो जों तो चला बुरै जतो मिलिवै गदालै तंलाय मानिब्ला अकरा चराय हिंके बाक्सा कासलेनानि बेलायखेनो कलाय साका हिंके आमो टोटली निनि थानि डिपेंड अंगो नों निनि इमांसी मेन हिंके ओके अमो हाय जराव गोबां मा काहाम हामिया न कासुनाय तंगो चाय तंनाय हिंके सेम थिंग जतनि थानि न अमते हाय तो तंगो न बट निनि कायसा गोल जेता जोंहिनो निनि एम न नों थिखेमा तंनाय यस निनि नाहार मंग न नों काहाम खेमा तंनाय आमति खेनो जों तंखांके ऑब्वियसली सालसाले नों निनि जे गोल नों मानसमोन आर सगै नों मुइतो दे तंख कारण आसु कुदुंमा जरारमै नों सामुं ताङै तंग माने निनि फार्स्ट नों बो म्यूजिक वीडियो बा एबा खबरा सामुं बाय नों ओ हापार सपायखा याप्रिसेका obviously आमो तो जतनि न कायसा मेमोरी आबो मुइतो मानो कजार माजनि के गोबां मा सॉन्ग आं बसे पखान थानि बसे करि बट निनि स्टार्टिंग जे नों जे रजाम बाय नों ओ हायंगो मींस ओ रजामुनि हापार याप्रिसेका आमो तो कायसा मेमोरीज जों थांगो के आमो पगै मानिया के आं पहिला रेकॉर्डिंग खालायमानि के हामजक सनामै ते जतन हिना आने असिकली ते अनु हिनि रियां रजामुं तां थामबाय न आं रेकॉर्डिंग खालायका प्लस वीडियो बो नखरका आबागै आवाय खना हाय मा दं आबनो सोंनाय बाय नुन ओ कंनो न नों जे फार्स्ट नों बाहाय हायके माने ऑफर मानका बा नों बाहाय हाय माने बाहाय ताम वान सुमुंबाय नों ओ हापारा याप्रिसेका या सागेन आम बेलेग इंटरेस्टिंग सागेन आम सागेन आई एम लाइक आं एक्सीडेंटल सिंगर माहाय आं ट्राई फ्रो निसिमि न रजामुं हामजागो आंनि कायसा
माने aim tongmani ta ani kaisa imang je ang a recording khlaifro je headphone thobia debu a headphone no thobui ani khorang no khananani amo kaisa ani jara ai phangsimino kaisa imang tongmani ang ei class 1 class 2 ro pore furni simino ge aro ni bisha kaisa poila kokbrok ai ga to saisi maya kokbrok ra samung rok tong hini ge salsa ke ang buni oro cassette nu khata chalai furu amo age to tape recorder ni cassette ni ge amono nu khai ge ar jaga wo halok hini tamjani kaisa nuku ge afro kaisa ani headphone thup jakhinu gota bai mano sini dina sabjani ni kaisa photo nugo ar afro to cassette do jotoni no passport size ke photo dada oi ro ge ang photo nugui lata mangeshkar songni hai hine ang masuk I mean mane ang saiman je Tripura bo amti tongota e kobrok samung ro botong ke amono nugmani pore chini Tripura sase amo kanei resai mano hingke ang burjab nai torfru amte kaisa ani aim tongmani ta ane wan sukmaya je commercial ang resab nai haifono ani bukhano ani imangno ang ane muk thang khlaina bage ani sak phono recording khlaiyi ang khana hini wan sogota aboni pore tabuk 2002-3 rogo kaisa apro kaisa ko nokar ka ni CD butongo ke tape recorder butongo ke apro nang recording khlaima no ni khorang no ta ang tam khai aro yang CD te ko rizam ka khai bata play khayo ge aro tebo play khai record si singai ani khorang no khanawota ke abani pore ke baba bai walkman pai rajaka ge walkman no bo nijini khorang ko recording khlaima no then afro ang ani khorang no mane walkman rogo se khana kai ke tebo mane ani ko musung mani phai khata ga ang man tor khai ga ang recording khlai nai am dai mo sang kata hai pono ang je om hai production house rogo mar jab lai hini to wan choya e tabuk amo to ani just ani musung mana sai khana kata bahai ke phai ka ma sasiwano ani kaisa tuition teacher tong but unfortunately last year bo thai thangka ke bo bini thani bo ma amse ke ne om hai ra samoro interested ta ke bin thani bo same ani no go jatong ma hai music system tong ta recording khlai ge bini ke microphone bo tong no go ge pura man thas ke no phai ota ge aro microphone recording ke kisa reverb ro bo tong to echo ro tong ota ge recording khai kan ke to khorang khana thogi phayo ke bin thani wo waise so to nang tuition pore do ang bin thani wo bo chin kaisa tuition teacher ge bin thani wo tuition pona thangka ge waise so to nang thangka hingke no ma poriya bele kisa misa restaurant ma khlayo ge afro ge no resabota ge sar amor sabai nai ini hin kata ge bo resab ke bo ne ani khorang no tamjani bo jaja khata ge bo tam khaiga bo recording khlai ro ka afro hingke বাংলা কাইসা কতং রবীন্দ্র সঙ্গীত কাইসা রেকর্ডিং খালাই রেখাতা একে ববে সাওয়ানা প্র্যাকটিস খালাই ফাই নগো গে বগে সামর হগে আং নগো প্র্যাকটিস খালাই বিনো রেকর্ড খালাইগা গে ব আনি বাবা বাই ফ্রেন্ড দো ব গে আন নগ রগো ফাই এ সাদা শুনবো তো সিনহাসে গে কবরমায়া গে সাদা শুনো তোমার ওই মিনি সাজে রেকর্ডিং খানে খুব ভালো আওয়াজ মিনি ভালো রেকর্ডিং খালাই দি নি সাওতা গে বাবাকে লাইক পেংয়াতা গে পারতো না একদম আমতে গে ওলো হংকে মানে আমার বাহাইকে জানি বড়নি থানিও মুজুং মানি ফাইকা আগরতলানি বরক সে eko video album khai tong mano hingke chini oroni area ningi chungbu kaisa khalai lei nai hingke or afro chini tak teacher tak ang je presentation pore mani sir Sandeep ni oro khorok ba mane ko tongota students tongota joto resabu ketam khaya bono amo mane arise khayota o je jeng recording khlai lainai ke video sanam nai ge an bisingo joto nesle chini bagai easy kha contact ni bagai chini da sorot ni ko chini parani chamrei ge bo afro bini kama music videos ro nokhor dam ekdom bo no famous ng tamani jo like 2005 6 ro to bo nongoi tamani ke bo to chini parani sini jak mane chamari ba ke
माने इजी इंगनाय इनके बोनो जो तो नो को जों recording bagi salaika ab to asis dani ro webtoon studio nge bor dojon saimana contact tongo da raka sombaya kon bai nge abani pore jebor bor ko khaiga anobo aro dul khata but first time ang saga sar ang mangala lachima singcha olo ka khora sitrang lachima singcha dawan because amoni ni nongkor thanga mane am sara dunia si mane sara tripura si aprung thanga nge resablia ini saka ne bose atai tang di resabdi mane listen atomar mane ni master ni bagi phano resabdi chawata bo ge atikeno bara ano aro jaga bo dul khata boroni loge bo so afro ni simi mane ang tamsane believe claimai ata ge jefru market o ani resam nongkhorka ge bui like started mane liking my voice something thangada ge bui sini baikha sabursa parmita ge aban pore maybe afro ko mama ko play song ani resam or khana ge salsa ge da sujit song ano resab khata ge afro phainai ang jefru parmita riang hamjuk snamu jefru ang resab kha ge bui hano mane ko khorang ro ge dum chidi ge akon tan ge ba ge ang wa sumai ata like ama ano budam sake sinai tong amdei mung thangada ang to parawo tong mani bala inge agor tala rogo phainai mane asike response ka ham audience teman ka inge te bu khaba sakha inge ulo iko teruk te bo project man kha inge but ani kaise imang tong mani ani nije ni sakbai thani compose bai ang khlaina mu jong mani ta inge but after the Kalaimalia Anthony Bolang Rokariba Borogni, Jemusung take Klaideka, but I can and it's actually lucky Hinimazon because one Koranka Hamtongo and is a lepano, but Borog si chance Maya and Sakage Mungsabuya. Borogni Hamzag Mung, Borogni inspiration, Borogni je Taman Sabashi the Hinchine, Amo Mani Siang, they bought many Sirungzakti in Haikan Siringakum. Tapo kaya gawa sabrong ang job every song sono ang sereng ketal mano ta. But aprung nini o hamjuk senamo telangnai nono, tay nini jotor hina anu shiki. Asuk ke mane super duper hina tabuk sajara tu kintu bisa hadago. But amo kaisa de was secret tongo. Te abo ke bos haiman ya. Amo je hamjuk senamoi amo jeng recording khapa ke demo resab yada music snamna bage amo si thepai rusio boro original ang thangai resab khado original resab ka but tamjan issue sungai abro tabuni ha digital buya bala am sung khongya ke tamjan ni amo ani partner de tamjan ni sabni jan issue ngai a vocal no kere sirilia demo si abage kisah slightly flat engza rok tongo ta fruit tokona demo fano lukura asuk khena hamjaka ka original loke to tebse lukura hamjaka bune nge bai asuk kudukma jara romoi kurungi tongo resabui tongo tabuk sajorate nini re samogro lukura asuk ke hamjago kaise jagao Parmita Reang ni panda ba program ro onake bol lukura asuk ke excited tongi thangui tong kuthumi tong so abahai like tabuk sini celebrity life no khoni mano so abahai life konotin one show mani da je nung abahai single line no phainai ni to nung sakano one show mani tong mani because nung jodi single line no phaya hanke no tini sung tamo line no khamo ang jodi single line phaya hike ang tabuk choreographer panangi tong khamo ang charai furuni simi no norok sare chai maya but I was a dancer himai do ang school life rogo masaka ge oro nesnim rock tam rong yade ba school strong ni get together rong yade ba ge al jaga ram participate ro khlayo anchoring ro bu khlayo ta ke afro no ani thani kaisa imang tongo I want to be famous. Amo kaisa an bokhor ko tun tongo ta again simi no. Mane singer ang hina wan chu ya. Epo no ang kaisa ang direction namu sungu choreography namu so chai phang simi no because ang school dance pro phurungu bela chai rong no bo. Ge chini even chini match rong no bo dance pro phurungu. I guess right for simi no. After simi no ang dancer ngai choreographer ngai director ngai amu song manita.
Okay, maybe mutai rock amo alada but ani imangi ko success ini no tongo but tabuk to jotno saimana no all rounder as a acting of hana hindi direction of hana hindi singer choreographer no joto jaga no kise misa khayo abo hai no to ke lukurok bo no tabuk hamja ge ke bokri nini samung rok khana ke tabuk sang jorate ning tabuk joto no hina no o shikili ni simi tabuk tulung jorate abo hai joto no samung rok no nini lukurok ni khogor samung ni samung ni yagolo khana hoi to ke abo hai jorago ba asuk burui borok hoi বিশেষ করে নং কাইসা সেলিব্রিটি লাইভ অফ হাইকে অনেক কিছু প্রবলেম রব ফেস রব মানে সুমুগো কে আবো হাই প্রবলেম রব ফাফাই কানিনি ও প্রবলেমস তো নং সব সময় না যত আমতে হাই কিছা পাবলিক ফিগার তো না যত নঙ্গো পলিটিশিয়ানস ফা নং থং তাবো নং ফা নং থং যত না কিছা আমতে হাই কে পাবলিক বাই ma tongnai ja thingke abo kisa problems dong but ang wan sungmani hingke bui criticize khlai ka hingke amono nang ni yaklam hini se wan sugui na thai are hamia to chanai no but a hamia no nang kate ruoi je kaham because kaham sanai butong hamia sanai butong am hairo maksano no appreciate khlai tong maksa nang nuga ni dol no ni bagi ukologa hamia sai tong nai tong hayada even joto no jeng aba experience bong ge যে नों साके उइनानानि नांगोता जेता काहाम आमन साके ना दे जेता हामिया मा तंथं आमो कुन एफेक्ट खाया अब नों सि निनि बखाव जाबो नों एफेक्ट खायना मसो गाबो नों एफेक्ट न खाय तंनाय नों एफेक्ट खायरिया गाबो कुन नंगिया सो आंखे नों जेसेबां तंदि नों हेपि के तंदि वाइसा ले माने लाइफ तो जों वाइसा न मानो na o ko sungmani reason ago no karon kabang ma tabuk tiprasa akami singer of fight actress of fight ke borok bo sinanango karon jara jini okra sakra ro o line back kereng jak borok busu jara struggle khlai borok fight nini o kok be phano borok ni phan basato aboni baina abo sungmani ka जों चिनि पान्डागो चिनि जा आथुकिरि रक फाइनाय बरनो जों टेस्ट खायनायो टेस्ट मीन हाया जे बरक जे आसो लंग जार्नी ओय ओ हापांगो बा ओ सामु हापारा फाना हिंदी एक्टिंग नि हापारा फाने तंग माने बुसु जरते बरक मुइतो तंग काबरनो जों किसे साइतंग नाय नंगो आसो गुदुंमा जरा रमय लाइना तंग खाबा मुइतो करि फाना तो ककरै तफना नं बुसु जरते मुइतो तंग आबनो जों किसे नायलेने होनो जों वानसुइ तंग लाय माने ke chini poila chung nokha nini lamshuk jak mokol ani one of the favorite nini samung roni kisho ang sai meya o lamshuk jak mokolo nini je hero tongnai o hero ni mungke tamanu muito de to tongkho Subhajit o Subhajit ni mung mane o music video tamoto ene real to bini Subhajit enka khakotar khanari khumjar o readymade pendel tangjago nini baini loge nono kaijak thlang thamiake ani bumung kha kotoria kara kansan no kha kotono te kaisa ko bai afro ni kaisa ang ba sasewan bo kisa ke no kha kufur cameraman ni ani bumung kha kufur no mane confusion sa kha kufur man jibin sakto no hinsiu tabo ke chung nini kaisa toke abo to belaino famous বিশেষ করে ত্রিপুরা ককবাই যেটা মানে যে চুমুই নামলে সুমুই ইনকা ও সুমুইকে bo bisio phaika nung moito de tanga bo সুমুই শুট খালাই মানে 2008 খালাই I found a release ke 9 de 10 khana pokhamale 9 no aba to aprok to music video cassette rock se no tabo khaike to youtube tabo ni hainya afro ni the videography totally different experience for different plus nung aba video cassette se pai mana yo tabo ni hai youtube nung asu nung CD o kai mana ta audio ro ati kese nung pai kabo o toke by related question abang kha o tokyo je ni rule ta mane nini mung tamo ta mane nung muito de ta bubar inga bai o bobani kokno romina ma sunai nung jesa first time o toke khaina bai offer man kha nung as a music video khai mane ya bolo nung abai toke snamna kaisa opportunity man kha bai experience nung bai tong thokani first reaction Puila hanggang kisa kiri kha because amo to Tripuri kok ba sawang Tripuri kok maya. He norok abo putre sa yang whole the entire movie siang pura by heart. Haisima khaishu. Mane jeta script tongo amo no
extra kun si da sakya ang মানে স্ক্রিপ্ট মানে পুরো কপি স্ক্রিপ্ট যেটা কপি পুরো কপি পেস্ট আমতি হাই তখন আসুক কমেডি মানে আসুককে নাইথাথক খাই খানো আবার লোকরা ও ক্যারেক্টার না তাবুকসর জরতে বিশা যাবই তো আসুককে first time ma khalai mani and te bo moreover ang bo as experience kare basa puno shoot amate hai movie ro khalai jagia ke जेन न फोरोंनाय बहाय न आमसगनि क्यारेक्टर न बुजग्रि फोरोंमाया हायता बट निजेनि थानि चाय तगै जेने जा जायाबो सायमानि आबो बर' चाखा इंगे चाखा जायाके जाया जों नुखाबाय लोगोरावबो अनेक हामजाखानि नि क्यारेक्टर न स्टिल ताबो 2021 बिसियो फानाव ओ क्यारेक्टर न नायले त्रिपुरा रावनि बिसा आसे कमेडि सीन आबोनो जतनसे बेस्ट होनि माना त्रिपुरी मुभि के करि खना आबोनो माने आसुके नायथका सो आबोनि बिसियो ओ मुभि रिलेटेड न कायसा दङ जे ओ जागा जे सामन न खरकसा जे चला नायना फायो ओ जागा बिजनेसमैन का आबो नायनानि आबोलो नों नारंनि न खरकसा सामु तांनाय दङ बनो सावा जा नायदि हिनै ननो ता नायदि हिनै बिनि मुंखे मुइतो दितो Turku. Ang buito man oleh. Afro Turku salti pelai. Kaisa sa samutang nai ratong khang club bong na tu bidin ye samable. Dah lai. Turku. Oh Turku. Da salti pelai. Abo o Am pogi simaya ta. o scene asukeno ani ko favorite o scene abo asukena ang naithal jaka so abhai to kobang mana nini muitu tongkhono to bini pore kaisa sung nukha kaisa music video nung o jaga nung muktri thangja ba thomani doi basai akho nini mare phone khlaika nini gana o shooting choli tongo nini favorite hero ni shooting naina bagai nung thangka hero saba nung muitu manui no tongkhana yakaba o music video ni mung ta nung muitu dito Ketik korang. Amo ang pogi maya because buini bara sai maya but amo ani favorite song ta ani khukbai mane ani korang bai je zabjak ni bisingo amo ani favorite tang hinke Aroni je voice texture nung compare khlai de khlai nai ne ya but alada reja mumbai aroni voice texture alada nai nai den ne abagai ani khorang no arang kisa juda hake khnao ta alada reja mungni salai abagai ani type ne ani jeta ani khorang go je genre bai musango e amo same genre ta amo hinke but Tripura o hinke amo hairok asuk Joliata, abagai je public rok je hamjago amoti khero mane khorang khlai marasa to jong baini khukti khnaka bini jotono bini muitu tongo kan asuk long journey kaisa industry no funciono kogrok music industry no khana funciono asuk krungui resabui naithathok khlai lukurokni hamjagmo manui tongnani abo jotoni bagai belane kaisa tough ni mano karon asuk long journey rumui abo hai field to nung nini sak baithang no ma tongnai nini resamu hamjangke nini resamu sajakheno lukurokni hamjamung baino o field to tiki ma to karon lukurokni hamjamung maya hungke o field to tikinani onek tough overall chini lukurokni support lukurokni hamjamung baino no o field to tikito ke bai jara lukurok chini nugui tongnai Athukirini Panda o Tripura hastini kaisa tabungni jara top singer no chini narwai oi sing manjakha ar bini khuktui sing resamung thaisa khanaya abo hingke lukurok ano comment khlai tini hansine hingke abo to oino maya sung bo yakariya baino asuk ganara mankha kuduma jorani bisingo hingke bai sung phai hingke sung nini bukhakti kaisa resamung sung khanala sinai je nung musung mani sino kisa resabe khana rakhe ang resamung tang saya pasiwano nuglaya ini japani amo mane original kisa mane real story no kisa based khlaijak ke amo no ang je direction de mani bisingo amo direct khlaimani biagolo boyano tebo mane ani kaisa turning point nang thanga da amoni yagolo ke ang ara jamung no pogai maya then ja amon ra sabla khnala shiwan ang emni de sabse yarok palo khara jamung no Nolaya shiksha romai lomung de tom khawani bagai tere tere khibe
বেলা খেলা খানা থাকানা চিনি যারা লোকরক নুই তংনাই বরক বেলা খেলা খা তং থাকানা চিনি বুখু পারমিতা রিয়াংনি আসুকুতুই খরাংবাই ওর জামু খানাবই অলরেডি ওর জামু আসুকে সুপার ডুপার হিট লোকরংনি বিশেষ খালাই তাবুনি ও যারা জেনারেশন যারা ও হামজাগলাই তংনাই বরংনি বাগে ও সং আসুকেনো বুখাবো নাংখা Especially ও 90s rock 80s ni students rock a love letter ni love letter কিন্তু ও স্টোরি নি বিষয় গোবাং মাবাই মেমোরি রক tongo ke nono o kongnang sungai nini kabangma ada jamung tongo bini pore kabangma nini direction tongo abuni bishingo nini joto ni saya ekdom bakha gana ni kaisa music video eba khabar samo bor samo nai karena apa tapong nai karena kabangma tongo abuni bishingo joti nono kaisa tools khlai dekni sakhe no ang joto ni slai ani rejamung no video rong ni bisingo ang sakai ke lam sogjak mokol no ang kisa bkhabai khlaika lam sogjak omoko liliba khati ja hamjama liliba je ang musung tei ke abo public ni je hamjang mu mankha maximum especially no masa sao amani ni favorite song ini ke amo saime ya public rock busuk but ang abo ke bkhabai no imang nukmani like ang pura setting khai khlaiman a jaga o jar jaga white color khe tongya da ai amo masingo simino mano a jaga tabugo thangka hinke a jaga pura tei baisi kuplung nai ke a jaga no ang pura 6-7 months hai nasingi ma tonga shoot khlaina bagai amo kaisa belai ka ani bagai tough tei memories rock tongo ta engka bai sini o pandawono je tabu next sung je sungmu nuno sungai sung chaitongnai nung asung jora naya kare nuno sung phat question sungna nayo nung answer roi de man sung naya no chaitogoi nei karan nung to asuk sinimung manjang lukurong ni hamjang mung manjang lukurong hamjang ino to kaba sung chaitongnai koyekta nuno question sungnani try khlane karan kabang ma bai lukurok tongnai borok bo naina musungnai je borok ni asuk celebrity ba borok ni hamjang mani musungmarok tamo borok khana dani musungnai engka first jeta nang sungnai jodi nini tabungni generation ni bisio sini pop rock music industry ni bisio nini favorite actor ke sabo actor tabu kabangman joto borok joto type ni acting khlai maya ta sagnugya ke ang like Subojit no simi nugota ban nang bono romantic khlaiding ke bo romantic no khlaima no asa phrengna nangjaya ta ang ke tabok nang dance bo mano but jeng tanugya ko phano ang tanukjak bini dance rock ke acting actor ni bisio Subojit ang mane bono mane kongjak ko gota ke actress ni bisingo ke actress ni bisingo hinke ang to kabang borok bai no khlaika joto ni slai ang samung khlai je ani ang am kosto maya kisa kene buji payo amo hinke biba no bujio because tange hinke bin thani a catching power ta bono amsak sana naya just bono kisa amte saga hinke no bobini sak no acting kari payo ta amo no actually actress rong ni thani nangkung mani ta bo buji payo bo catch up khaiba aba ang simia even da sor chombu ma sao bin thani a catching power tongo hine acha Parmita Reang jisme angry ong pa choli jabo afro bo tamo khlaina musuk ba bahai condition to ang jolly kan ke ang kunu khaya an sak no jolly we serap sake ham thango mane silent mode to silent ka Parmita Reang ni bisio Parmita Reang ni chamung rong ni bisio joto che favorite foods Tiprasa ni bisingo hinke ang muya bai wakre no ke hamjak su muya hinke ang awandru bai chakhai hamjago but awandru bo risum togai rajak amode sa hamjak ko gota ke wakre no hinke mojai ka dara Parmita Reang ni fan following tara borok I bono lifestyle bite kaisa lifestyle video khalane rok please dalata sida ang chowmin no thongsu ya se basa sa chowmin best food chowmin no hin aba kaino no mas ni favorite foods tamo inka abani bishan ni favorite coaster abani ani bai khlai mani de
ang to am suk food rok khlai je ya ang suk khai thaya bui sapan ang mane mana ma khai ro ang khlai am because ang an sak san ang actress ni romoi na ya am je khlai man bang just ma shi shu khlai na bonang am ka se memories na ro nang ni mang pli nai to na aba se khlai na ro go but ang to khai ko man dang Sujit bai no khai ko man ne bo bai da tang ni khai ya te bui bai ke tang sa rok mang sing ke ang bo bai no khlai kisa comfortable ang jak ku ta nini favorite song ni bisho to sum khana kha lam sukja mo abri se nini favorite means nini ekdam bakha gana ni direction ro mani bo music video ba bo ang joton slay ang memory joto no ang bakhabai no khlai joto samong no direction emonia je ang heart touching kaisa no o anita macha ya khlai furu je furu last to biba kapya da last to je nang ko ni binia je wedding dress ro wa ko ni kapro apro kaisa memories aro joto to borong no kap kha even camera khlai nai hanong bo pura kongjak inge cheng yang borok acting khlai lai tongo borok ba amok originally no kabo am borok kuno acting khlai kabya biba na to mathak simali ya last to inge chini producer ko nai rek bo kabo cheng bo kabo yang nai nei ro bo kabo inge amok kaisa memory ta ni bagai joto no a sino simino ko thumi kap lai kha amho bale ko wana ma singsa Hingga pas ini kok salai bungni jeng paithak jorao phaisa paika phega ba nona haike to jeng yakari meya tamni ka su kutungma jorani yagolo nono malika nung asuk long time kok bro music video bai kerengi tongmani bisingyo abo hai kaisa memory tini sini panda ni bising te share khlainai je phani phana hindi ba nini thinangni bagai phana hindi ba jara lukurok tabo upcoming nugui tongnai borok khon sörungnai phana hindi abo hai kaisa memory jeng bai share khlainai memories kabangma no tongo haifano joto ni slay ani memories oro hafarni wo wansu kahinke ang jefru puila recording khlayo afrano kutuk jago mane o kota chari ma yaro kahinke mu khaijago ke amo kaisa anthani kaisa jit tongo ta ke te kaisa sajeba nan kabangma no tongo nang kaisnin thani kaisa imang sitongna nang especially ke nang jefru imang tong kahinke amono imang noma ba simiya nang amono important ruwi success khaina bagai nang chai dona bonang nai ke kabang agi wa ang jefru puila or jamon hafar phaidur for butano siniya ke ang dol rok bai tak kubuni nok rok berna thangka hinke bui ane andol ano introduce khayota omo Parmita Reang si ke am borok sao Parmita kita nge ko resap nai sibo sinia hin chawdo apa ketal 2009 2008 9 10 rong ni kokta je tamo onka like oh hamjak sunami resap nai la joto no hina se bode nge an thanio kaisa challenge tongo ta ang tabuk to chugya ang ani sakbai thang ani reduce khlaimaya jefur ang chugnai bui ana sinia phona salsa ang sinir nai am kaisa an thani tongmani ta ge a je chikon o sabo Parmita hini singmani no an bokhro tongo ta amono kaisa ani challenging phana hinai but bui ni kaisa lesson phana hinai ta sungmung ta kabang mana tongo pheka ba jora sukhati jak kore ba jora kore ni bising khon tokon o sungmung sungya hangke phia ongya tamoni hingke o sungmung sungya hangke ongya tulung asuki hit ongmani ya bolo tabo je jaga phana nong thangke tulung sabai ka je wan sabo tulung hingke o tulung asuk jora te super duper hit ongmani ya bolo pamoras mane bahai ka asa super duper hit ongka ba hit ongmani pore ni reaction bahai abo kisu song sinam so kubai kok sawana ang jefru studio recording ni bagai thangka am to bayani mani ke angke wansoga amam sekan jalak wansung mani ta nge jekono racamung bu furu hit eng thangke bo saimani ya jeng hit khlaina ini khlaipa na mo hit ya phanong mano amo kaisa mane amo coincident nongui thango hit eng ya ke amo bahai ke do farok saja kam to saimali ya but ani reaction ga fru botingo saimali ya ante heta ke ko tabo jekhini kin thango tulung wansa toksa ke ani wansman ke me amo tulung mane catchy
깨지니 bakal 저도 힌터고 마서로 뭐 뚜룽뚜룽 기타 그냥 저거로 아니 너로 뭐로 삽나 보 아마 아들 여기 그게 아마 even Hindi wala ro khana sa ablo kham ya cái cái sao con nó ăn mồi tụi nó chót to nó là sao mong cả ham ya amo này vậy but nung bahai cái bọn nó entertainment cái man amo se cái à sao mong bay vui entertain mà nó ta entertain khai cho cái abo nó like public robo fruta mo khai rồi sao mong nó flop khai na ni hit khai na ni public rồi thani se amo chỉ sinh cái thani vui ya cái bài o panda de pai thak no je sumung sunai aboka nung tabungni youth icon hunai mana ba lukorok no asake hamjago bishes khlai chini siklarok no kobang ma bahai tongo no follow khlai fekaba tabungni o generation ba youth rok belai khno tabo phekjangnai mani bai phana hindi samusitra ba gadalui no tongo fiakaba aborokni bagai nung tamo message ro namu sini panda ni bisingte omo question ni answer ke kisah lock sinai lendi ang tak kabang menang je sama hai youth rock drugs rock ni mane addiction ngo hingke amote hai chikuno mane hamya lama thango jeng bufro hamya lama thang hingke jeng je fro jeng sikla sogai phaima jora teenage level lo besi bangona 12 13 14 15 16 afro se chini mane guidance ka hamnao nge amo sabo guide khlaina na school ni moral science kaise a moral science education nango ka ham ya phrangna ni hingke tabok sake sajak tei parani school lo teacher rok as ka ham ke school bo thangya phu phurungya nge borok no haino pass khlai rei ro horbayo borok mane emon je bumung suina rengya kepan passing thang je fro borok class 9 no sogoi nai afro ke strict like fail passing ke pass cái borok cái sireng lia pore nani ni kaisa joto ni no kaisa different talent tong uchi ni baksa singer phang to baksa painter ke art talent no ti charung tu buma bu phang thung ru tu gui khursawai maya nge ta mo ong a charai rok je fru le khaman lia jeng to sabjamai no chini parents to lekha podi mangino ni lekha pori ya mane boro chali ya nge bin thani wo joto ni brain to same ya ble na ka ham botong nai ham ya botong mane baksa catching power iku chini do no ka ma dui bar ri ru khain ka no mane man thau pas jealous nang ba ke man bo ni am ting ne jik pore tong sine de ba bo je ja ka wo bo wai ni ri ri ma tane ang bo na 1 ghonta pore mane ha da nge ta mong thang ta bu back to me class 9 je pro ka kha hinge class 8 9 10 ro je pro ka kha hinge boro ni pora bai boro ni boyos miliang thangu mane je ang nuk mani ta nge nok ni ke pressure phaina poria tang ge je bo poria angui tong amo chai tong nai lia nge nok bo hinjak sinai yang school bo hinjak sinai ni a ground level si ka hamuna nao ni class 1 class kg foundation ta amo jodi hamui thang ka hinge afro ne guitar phrangkha ba iko jeng ka bang no ko rong no buini jatro no go mane school phrang te te no yang extra curriculum lo mane amo rutuk mani si ba boro jaga o gerung ba chini boro khata mo amo khaya so the engineer doctor mane aro mangsi force de like lai nge ayang rengli ya nge boro si chali nge a charai ta mong nai nge baksa amo ba kaisa reason nge baksa chini parents rok ma bu ha chuang ngi walai le bulai le amo bo onek effect ngo jeng je chrai rong no ma hini tong bo drugs awo ko sa tang ge je chai tong reason ta mo amo ke buru tung na thangya chrai na mang dosro ning bo no kam ga sana mana mane baba nate ta jadi mane angke buzur na nayo je a cerai ni pisone bini tamo tension engai tamo problem engai chawi tong main reason tamo because joto cerai no kaisa borong ni thani gift tongo kebo mane oro dunia phai ka mane waste engya tabo ne cooking of phanang nai ko phanang nai but chini ko borong ka tamo amono neglect khlaya bini extra talent no ta gamma youtuber ngai chai tong nai botong oblena even ani sine jak Tripura no bo tabo youtuber no but bo hindi by blog khlayo bo 1 point monthly tabo 1 lakh above income khlai tongo abo hai ka bang mon adita bo even bo class 12 bo drop ong jaksi nang ba ke judge khlai mane bo tabo bini youtube chai tongo nge amote hai no ne chrai ni talent no rutuk di nge je jaga o bot bini capable bini talent tongo aro tlang di chini bo khok sapon sports ko sikri gymnastics thong badminton thong chin bor ka rengya obviously rengo pachong no kai pore di even ani ke to no sasinai ang
ang tetap science student do actually ang science hasa hamza gya ang art student sih ang kisa literature hamza go boy porina rok hamza go ge kisa wan suna rok ani emang ke ang ko tamsi mene ko rong na nita lecturer rong na nita ko rong ama sih philosophy ang hamjang mani ang philosophy subject not because philosophy de kisa wan suna ro na ko nge ang kisa wan ta phono ang direction tang wan su ekene direct dalung maya nge ang philosophy subject not ti nai akone ang pura PhD ro khaina mo jumani even ang class 11 no ko admission bana ka Guwahati wa philosophy subject kanangta but ta makhaiga arts pore kan chakri mane de mai ang thikri ne wacha bena science diary dikha gada mongkha ang school life o science ni ukono ang ka hangke uko khlai liya ta mane pore boliya ta gada mongkha problem thanga adi nung je jaga interest kre thina nung pass ang kha ang thina pass ang ka ang pore kha par kaisa bukha tongya da ang a line thangka ang te kisa gobang ang te achieve khlai man khamu amota so kisa logi thangka I'm so sorry kokre na bela na but ang mane parents na ko no sawa ni basa je fru am hai ngai tongo bor help nang so ja ko help chiklai di bono ta ko tu as a friendly tang ge je bo chai tong ne so jini parent jini society wo ban jini family wo do jeng jo to na bu ma bu pha ba sa jo to nok jeng gereng jak si am ke ni ke ko ya masa family ni को थी खाएंगे नी ने फैमिली अनेक को अंगो एफेक्ट कलाई होता तब नी निम बस हासित माने अमते हाय चावी नस्तों थांगा थेफान थांगा बिनी लगे लगे आ पूरा होल एंटायर फैमिली बर्बाद है दे बना बिनी तको बस हमासा माने को खरक सा गते बो अंगो माने सडनली वान सुग जाफान थिनागो थांगा याबो वान सुग जाबो मेमानता abano khabani takhotay bukhuk song norok jotono saimana sini Athukirini Panda o जों only entertainment ni bagui simia जों o panda ni bisingte always no kaisa message ronani chuk chaitobo thangnai panda rok sini Athukirini rok aba haikono message rokha tini bo sini bukhuk Parmita Reang bo khoroksa shikla roni idol youth idol honi mano belana nangmani kok norma saikhanarika bini bahaike bo o music video ni habarok sopaika abobor norok no saikhanarika aboni je jotono se kodor kokongkha bini खरंबाय रसा मुंबो नरक खाना खा आबा बेलानो नांगमनि को एंका नरक जतनो बेला खाना हमबाय आसु कुदुंबा जरार मुई चरियावै नरक नाय तंखा सिनि ओ पांडा हाइकनो जों सिनि पांडा तुबनाय कताल कताल Athukirini रकनो बरंनि खुक्ति खानानाय जों नरकना आबनो कयनाय ओ पांडानि बिसिंतै नरक सुरुंमुंबो गोबां मानो दङ सुरुंथाय नरक जे सुरुंनानि मुजुक सुरुंगैनो मानो एन्टारटेनमेन्ट नरक अंगै मानो दफानि बागै सामु तांना हिंके काहाम काहाम वानसुंमुं रकबो नरक ओ पांडानि बिसिंतै सिनि नारवाय रकनि खुक्ति काहाम वानसुंमुं रकना नरक खानागै नरकनि थिनागो नरक आबनो सामु फनागै मानो के बायनो बेलाखेना हामबाय नि आसं नांकुमानि जरासुन रुमानि बेलाखेना हामबाय नि अमाय पान्दाराव आना बरिङा बागि लेखा खागजों आ खापानि ताखोता बुखुसं हानो हायते खरसा कताल Athukirini Panda नरबाय मालाय फिनाय तिनिन बागै सिनि ओ पान्डा ओजागो नामा थांनाय नरक जतनो बेलाखेना हामबाय खुलुमखा